Bia Kamal Kanur Online TV man bialinga jan guasame Tiam liat Jesus michalat ke changa diech en wala ladje wimon kaleo duno chakul lat which South Sudan kajan guasa bana right link kwida ngula rodomo kajan guasame bana jaling take turn gore kan go gor ki de chikana lalat no mo jana bana Tiam liat Jesus wanatan shikum gui kona men tam rama me charle lo jene cha phadiat chum gui yana magwama wana gara radian ram kele jene chirme chala do bor ke gwar dien metem ni kane tone mi jen gui chokien gui turne kien chole lo ke jurum lo ye jan Tiam de ji tim kan lia Jesus ke jana mona de yana gui turne kien bon bene pinya gwama and lo kene cha la long lo china chilo na te dia ngu cha te tur no ten che go to you know ke tur no ken so na me jero jadan en chicken lat ko wa Tiam de Jesus la de wi mon ke le wala la de so Sudan la de wi inte gol lat ke je ke gwe odong I mean chere ga la lat ke je dino chicken ko nang ke level da dien mi te tar dien mi jinu guje tam te ta mine guja rano na tude ke wi ke bin te bor dire guj bore chungne ka rolo jalka wo ke long lo just let's say no ka long atana tun bot guj allo je na chere ka ron la Christmas la lat ke je la Christmas me chalat ba cha ba gala da jen lalet kan na madio ja bor re ke South Sudan bor choro mo ke kan ti chika duopen ti chika chetka ke nying roman ko gwade dane pat ke Yesu ten te ka ngwane ti chikan galat paniken kan ta chikan ga chat ke jama den gui garam te ka kot ke kum me chalat me der ka jaram dane kule la poine ja chole Jesus de yana gui e cha mo poine mo karem ka pa dia da di de mo ba na mane weikel ka bor ke ka wi ko ken tana de yana gui jana e cha te gwe terbilen jano terbil jano adi nan go maran je tet go ma mi yan yogen bun wadi yan ku jan fon en garam man garam teten den gwe war ka kandial ta jel ke dire yan nen you know jan ta de nan anyway jan la danan chanong ya ken lat ken o to Tiam Jesus Jesus ke Tiam de Jesus lat ke shad ne ke lat ke ngar ke kwide ajen shay ne no South Sudan la ka ren lat ka dor ko be kan celebrate me te tar dien anyway jen tar no Jesus na theres jen cha par gu mon so anyway ti ko comment ko drop ajen changa de wala jen lat kan mo ka ja biya te ga mal